Nermala Kenyam kana diala konti lianga roi na gwasame ka Nuer online TV channel biya kamal ka Nuer online TV joban lingwasame roi mishalat ji European Union agenda na banalat ka kwikor in konan togre wika South Sudan kana dobadan ende Dr. Yang Machar de jalungije gwasame re wacha me ji European Union ci kan kirma yadi ci kan quizber ka ban jalinkel ka dobadan ci kana lat gorno jin bi channel bi ñoo nas ko ken ka bi char bi ja ko pin gwada mo ban jow me ban jelin ka do badan chailat ka je ken yam ban ngajen wonene la European Union ka nasen kontin dier ka ta danan de Africa de tikje ki de na te mal ka je gwasa mere dul ka mi ci kana lat dol mo dol mi cha dul mi be ñoo ay kelen gwasa me ci kan lar wonene ka jom ci kana lat kan ji Africa Union ka dir dan ci kan kwet kirma yadit ka dobdane nakan na ka jake nakan nuare ka jam European Union chikana larno nena chikana larno chilo jen chates no katin jekten kone lat karodian odien chatet katin konte lat ke kum kirma yadit kanetin konte la deinika la deini SSPDF charado namo che chong mana let kana odien chatet ke kwi korn kona to ke kora paituk rewika South Sudan chikan yo golar no nene name kormu je chi kormu ga ko jen she mat pinye dane sha mal cha lat ke je koron kiren dang ro dol badak cha je yar ke cha je woch no ko en mal cha ta nyala revitalized peace agreement me cha lat ke 2018 mal medine jen lon ka jina let ke kwide ka korun to ngwan shi me de ben palata ma ke de yar tama anana wudar wa gwasame shalil sar le sar Kuäär is Kuäär European Union ka South Sudan no chabai ke dol redul mechadul no ka kwi paraman kene wuni ngai kona la man chal kenu man kene wuni de ka par re which ka South Sudan no de nat de kan te ka mat kam ni kien ke gender equality no de man kana wuni de ka pare tindi ala kono latke cede ngay kono dolo mo cha dul ka cikana wo nyoko mo nyot kano de Dr. Machar de jalu nyang wasama kane kon log ne kor en pay tok no ta dana bokana ga je ke bomne re ke South Sudan karian yali kane log ne kana magne gonten konten dak got pola pointen cirke me dana ci to ka olfan gak me sha medical set frontier sha de ga kum kir me yadit gwan mi shana ce ga bukten ka match ka use the gunship can helicopter use SSPD abala South Sudan people fund force ku kan war ku kan galanak ray which in minami ka all fan ga ci commission mo ci kon nen kan na me yaramal okay ka dobrana ci lat ka jam shi ko mo ci laro nen jana ku mi South Sudan ti jeno de kan mal de kan gor kam na ken no la mala dana dong la roda kamne nenten kontin la kumi South Sudan kaneten kontin la kumi SPLA EU ko kor tamate kam SPLA EU ke kam jana kana nuare no te ne to wandong la jen we shedia jen she kam nuare kana jang no ne na kan tam ka nuare ka kon so mi kuje jin shoran gwasamane so kuje mana la roda ka jo chalat gwasame wude chalke lo sar Ramadan la European Union leader ke Kuäär European Union re wika South Sudan ka do ran chala rino jen chelo le tet ka kwiko dana cha tuk che kum South Sudan che kulu jogo no nene ajane ka po korsho ka che jo ne kirino kam no korsho chala do lo nyene di alten content tende lo ayena lat kenen Dr. Yang Machar kenen ne di ala content la ji Kuäär de ka lon chicken dengut ka metegare which chicken dengut metegare yena ka jawara na chalat ke je ko ngai kona gwano kan yanu ne ka dormi telemi jami kanalat no ajen ko lar gwase me Kuäär European Union no lo nya Dr. Yang Machar ne diala content cha yen se chalado kwa ka free kandial tije no kum so dano lo nya Dr. Yang Machar so tije me temi kan tich gwadul kanamo ko de malda bere ka South Sudan ko kan dialde kan ngai ketin kona lat karodian kan doctor tidi kan geteje they are very important and go stop the fighting, free the people who are in prison, start talking again for peace no kan doctor tinen go kap kemno korshon gin salpa kema yadit no kan yok lo nyene diale content dueliena ke lo ayena atera
la political prisoner mit lo ayene kan ya lo nyaka la da mal kam no kun name of course loken mi yadi de you know name pressure dana tup ke native country la international community tindere which ka South Sudan ke wuda rajan tamala Kuäär European Union ken mi yadi che pressure no jin chagwano der nangana deri ke bokare nyali namo shimo gwa no de tongoro chewe jana na gwa ne jen ko de malda kulaben shi woto de na nang rodien ka jorde me kwen gwa se melar jen go kuma South Sudan der la ni agriculture porkani you know kan de ala kon de lat ko de bot you know de jawoch ko dong de nyenya na de nang community ni chermanan let kira no mo shalen go dar dung Kuäär min nagane ko ka Kuäär kam mi to gorun baladien belotin jenesi chong dino chen na me cha togo lo ne din kontin na ka kanwari kana ka ko ken kanwari so wa cho kam dur dang ron tama ko the same thing bonwer bontam ku karodian gang lo chikan jang bo chikan de pelika bo ka ta dana nakake so na me dear kan dor ko ken boni tela dor yen mon ko mena kan wari ngum go kete nyam benwari jalat ta to kan dial ka tishar kan ka jen guyen tam chikan gorno de maldar we another thing la kor jen a business connecting content la international community ko mete kurten betetun wan beken ka jak jenen yen man tamala te ke ne to wante gorgo bina bu loñ mar a chan cha mar ba cha jago tani no bina loñ mala ngode shi kana gorno ba peace ba chi implement immediately ko la yo ken konde ken ga jibala ka ngoka jen minen yen tama mite ko gwam ko yo tokten no la ne tan wan la base ni yen kem ne la ka lepke ala nying ji wen ba ka lep ko ba opportunity wan ba ka create ngwa mo so binamit ba kon ba Jackson so to reality core business ba wi mondo den jem nen yana so Sudan te garundu cho wero ruwal jok te ko retela mal ka cha gorno de mal de jeno ko ngai kana gwano go te mal mi sheben no de kum so Sudan da ro da long no de ka lan we den ba mo cha gor ko te ga ne te gor ke met re South Sudan ba shet ke dap shet ke liet ta mishi South Sudan si kan chone ngajen go taden kel mogwa ka taden kel yara we den no de kan ngajen o le den gwala sham go do mi chora lut kon tam li la wa ya kan je dam ne ya kan ke kan all the resources tin kon de South Sudan ko lat ke ya kan ke another thing cha agriculture cha je peltel agriculture mulat ke ka South Sudan mun de fertile me de lat de na de ko de kan Jackson ti dialati cha ko gor no de kala da ne tin kon ti la ne tin la tilat kamal ko jekan yo ko kwida an ala an go banada kor gwan ba palyatin gatet chikim yadi de gorbano de mal de jalat ko benefiten you know ti dialati kan dial tarin no ba yo ba ka jek mediator lat kamal ka kor kan yo point den sel kim yadi bo gor yorin kono ko le jek jen ku ko rame ko te ka funding mu ko ben ka ku ji yo wen ba kum South Sudan ba jelok so bene ka big benefit ngwa mo betike more of million of dollar to ba wasted ke jen ku mal kana mo so ti dialati ke te sha plan e kum kim yadi ken ite kon lat kamal so jo me de gorno dara bakaya ko gwano de na de kan te kamal nyok la renjoy kan lat gwas me gor kan de kan mande kan kamatin ko mande ga participate re maltin kon lat ko man la ka danga jor ne re konen kul shuje lon ko mi jeni wi ka kam ne tam ne re content tin chika woni no kamen man kana god so bu woni bu kul te kori ki bu to gonna content tin jo me shalat kan ji European Union no Dr. Machar ba je delun chikan ker mi yadi chikan tech mo da kan ker mi yadi kan jana lo me chile to go ban jele jek an biya ta mal babay